Amakuru mashya, ifungwa rya National Media Group muri Uganda ryateje impaka nyinshi. Ese ni iki cyabiteye? Ese ni iki cyishe inyuma y'ifungwa ry'ibi bitangazamakuru bikomeye haba muri Uganda ndetse mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba? Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru Uganda bakangutse batungurwa n'icyemezo gikomeye cyafashwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Kainerugaba Muhoozi. Iki kikaba cyari icyemezo cyo guhagarika ibikorwa by'itangazamakuru byose bikorera muri National Media Group Uganda. Mu bitangazamakuru byahagaritswe harimo NTV Uganda, Spark TV, KFM na Dembe FM na Daily Monitor ndetse n'ikinyamakuru The East African. Ibi bitangazamakuru biri mu bikurikiranwa cyane haba muri Uganda ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Amakuru avuga ko abasirikare bageze ku biro bya National Media Group biri Kampala bagahagarika ibikorwa by'ibi bitangazamakuru, bituma televiziyo n'amaradiyo biva ku murongo, mu gihe ibinyamakuru byabaye bihagaritse imirimo yabyo. Ariko ikibazo kirimo kwibazwa n'abatari bakeya ni iki? Ese ni iki cyatumye hafatwa icyemezo gikomeye nk'icyo? Mu byumweru bishize hari habaye kuba ubushyamirane hagati ya General Kainerugaba Muhoozi, umugaba w'ingabo za Uganda, ndetse n'ibi bitangazamakuru. Mu butumwa yagiye agashyira ku rubuga rwa X yakunze kubinenga bishinja gutangaza amakuru amusebya cyangwa se n'izindi nkuru zivuga ubuyobozi bwa Uganda nabi, ndetse n'izigaragaza nabi igisirikare cya Uganda cya UPDF. Yavugaga ko hari ibitangazamakuru bikoresha ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gukwirakwiza amakuru abogamye agaragaza gusebya leta ndetse n'abayobozi bakuru. Nyuma y'uko ibyo bitangazamakuru bikomeje gutangaza inkuru nk'izo ku bibazo bya Uganda ndetse n'umutekano, General Muhoozi yashyize ubutumwa kuri X avuga ko NTV na Daily Monitor bitazongera gukora keretse we ubwo abyemeye akabiha uburenganzira. Nyuma y'ubwo butumwa nibwo hafashwe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa bya National Media Group. Iki cyemezo cyahise gikurura impaka zikomeye haba muri Uganda ndetse no mu mahanga. Hari abashyigikiye icyo cyemezo bavuga ko igihugu kigomba kurinda umutekano ndetse n'inyungu zacyo, mu gihe abandi bavuga ko gufunga ibitangazamakuru ari ukubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse no kubangamira uburenganzira bw'abaturage bwo kubona amakuru ku gihe. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko icyemezo gifite imizi ya kure. National Media Group ni kimwe mu bigo by'itangazamakuru bimaze imyaka myinshi bizo gutangaza inkuru zigiye zicukumbuye haba ku miyoborere, ruswa, umutekano ndetse n'ibindi bibazo birebana na leta. Ibyo byatumye benshi gikunda kugira ubushyamirane buke ndetse no kutumvikana n'abayobozi ba Uganda. So bwa mbere kandi bibaye byo gufungwa by'ibi bitangazamakuru ko mwaka wa 2013 ibiro bya Daily Monitor yigeze gufungwa nyuma y'inkuru zari zatangajwe ku bibazo bya politiki. Ni amateka agaragaza ko umubano mubi hagati y'itangazamakuru ryigenga ndetse n'ubutegetsi bwa Uganda umaze igihe harimo kutumvikana ndetse no kudahuza. Nyuma y'iri fungwa, National Association of Broadcasters cyangwa se abishyize hamwe mu rwego rw'uko wavuga ngo abanyamakuru bishyize hamwe basohoye itangazo rigaragaza impungenge zikomeye. Bavuze ko bahangayikishijwe n'ingaruka z'iri fungwa ry'ibinyamakuru ndetse ko bishobora kugira ingaruka ku bwisanzure bw'itangazamakuru ndetse no ku burenganzira bw'abaturage bwo kubona amakuru ku gihe. NAB cyangwa se abanyamakuru bishyize hamwe batangaje ko batangiye kujyana ibiganiro na Minisiteri y'Ikoranabuhanga n'urwego rw'itumanaho muri Uganda buzwi ko UCC ndetse n'igisirikare cya Uganda kugira ngo bashake umuti w'iki kibazo. Kugeza ubu Perezida Yoweri Kaguta Museveni ntaragira icyo atangaza ku mugaragaro w'iki kibazo, ibintu byatumye benshi bibaza niba azagira icyo abivugaho cyangwa se niba azabireka inzego zibishinzwe zigakemura ikibazo. Abakurikirana politiki ya Uganda bavuga ko iri fungwa rishobora kugira ingaruka zikomeye ku isura y'igihugu mu ruhando mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Kandi hari n'impungenge ko bamwe mu banyamakuru ndetse n'abandi bakozi b'ibinyamakuru bashobora kuba bagirirwa nabi kuko benshi muri bo bahise bahagarika akazi mu gihe hategerejwe umwanzuro wa nyuma. Kugeza ubu nta tangazo rivuga igihe NTV Uganda izongera gukorera Spark TV, KFM, Dembe FM, Daily Monitor ndetse na The East African. Kugeza ubu rero bakaba bategereje icyemezo gishobora kuzatangwa na Muhoozi ko we ubwe yavuze ko bazongera gukora uko yabyemeje. Muhoozi yakomeje gushimangira ko ibitangazo ko bizafungurwa ariko ari bo babihaye uburenganzira, mu gihe National Media Group ivuga ko igikomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze no kugira ngo inzego zishinzwe ikibazo kibe cyageze kurikirana. Kandi biri mu minsi iri imbere nibwo hitezwe ko hazamenyekana niba hari ibiganiro biri gukorwa bizatanga umusaruro cyangwa niba leta n'ubushyamirane bw'izi nzego zibasha kuba zakora ibyerekeye n'itangazamakuru buzakomeza.